naindi Mr President umundi nienda umundi ti wakatano umundi unika Friday kana kwa tano nikanaweza kwenda tu adika weekend na sherehe ya meya wakatano umundi nenda unenge advice ndwala makuna sherehe omeama kunanga sherehe kweza kwenda nema kunanga siendo nai nikanaweza kwenda ona ne mama nono my love na siendo isita wa sherehe kabisa. Hiyo ni kule sio mrobi ni kwa sherehe sio ya mbesi ya Friday kusema ukweli. Hiyo Friday yalenda yatu kidiwe weekend tena, lakini yona ngola kwa wandu mayo bodo kuma yuti unene nisi bandu bombiyo mawani mundu atiyo koti ya akambizio apangita ni meeting sio bongo just yakite kuwepa wewe atundike ndaka akambizio kuna starehe, lakini bege kingi kikata kuumesha muno makai maitu na especially kana mbo wetamu kama itu kindu kila kikwati kwithe yana ni tomo. Yes ndio le andi chiva ni kwendo ka nywenzo vindu keke ndo ka chonge ndo keka pana, lakini tindi ya tisi tambe kwene ngo discipline we mwene ta mundu wene nge discipline auko na amo nano zyo amuka kwaja ana mboga medho na au mete bu andete kuwetumbila kutaya kuna ya breakfast na hivi ya beshte wake bwe mwene kukuwe loko mundu sundeke ndo neke mundu sini wadhia kakuwe loko na heke itizando mundu sio kwa loko makunda kanisu kadale masio kameti nusu ingi ile na mundu sio itumbe na okuete na hivi masio kameti ungeso okiza kwa wangoyo au we mushinga menyu tekanusu kisha mundu sio omete sando baluketa baya mutowe mutaune just because ni tomo nene akwiko ale uyoka ethia umundu sio akatano watha na weekend yo kwa jumba uthi kwa ethia munano walikangale alika mutaune baya ukambosisi ngale tenge na lezi tekea ba Mombasa road na likile ba kavuti bridge kwa kuwelo ukambosisi yokona sindimu wona ta nitadhiimo za kwa tengale lekea kana mbo mune ngadi vazinyonde magaya mugule ni malangio kwa chemo mundu ni sio kwati yote tetela muno byo kesa ethia ne ba nikanyusu beke kinu chambe nendo kwa isi free advice make sure ni wamba kuza mundu wonde ubulanze malangia la metikile silikali tafadhali ambo make sure neza onena wete wa ni mundu wa mana mwendi na mbesa ni wambeta mesani andi ambo make sure na mboya ambo usini best wa kuna ni mundu na uwo wewe akuya kwa hata singi maana tu umetuma tumbo kwa embo ni best wa kuna nuko kwende sio, lakini embo mundu ni best wa kuna ni wakwete ya musinga na ni wa mundu neza wa mwendi yani nyindisingila na akuya wewe tunywe wewe baile na maana usini mundu kondo kwa talize na gazuti rafiki aya kana kwa ndwa nimeta middle class kana mamidosi tasito middle class we kandi no mundu wena wena kamusara wena tupesa wona kakali zilo ni nyumu ka kuna ba sindo bamu katika mitown right. It is mundu kwenda meetings wakata kana Fridays and maybe mekozo batisia one rurasho nyaonge kwino kana na kuye mukamba imuno kange muno kwino kamisie ni na muhima komana chama chenu mwakona chama chenu chakala of course kwenda ningi ningi na nikondi anza ninda anyonga lekoni sikwaza nye president wa Malangi so mwamino kuna nibeza akwithe ya pena mbuki mbingi okumesa nukethia mbuki sia class ro neve maluke baadhi ingizi za ngili monza ingangili uthi ya buru ete na beke ete nik angu nabyo ndo wendo ziko sema nne monopyo zobi onywa balala bikwithia ya chao ana imo mwa makai umemana ile ulonge umemana ile unge umiatatu unge mundozi katika kikao chiki kwa sababu mundozi unge umingile eke ina makelo keke wa malu tilanga iko office subu iko mbili na katoluka akayone kuisha amba yumina mido kila mungu na meeting yene na mino dala ndi amba yetela kila mundu wako ate break na ndi na madaya to mezani mwa mino yo indi makai yuningiti sasa ya sherehe mulika sherehe nyenye noma mwingo ndipo bolekena na nundu nize katika group wizu kikosi chupa iko sa ando ele atatu mena ngali na buno hapo mwiso kumania eselo drop ngania na drop ngania tabala lega ini wotabyo ndo kindu kala kisiyo mukwe kaneke mwe enda bawe te manager wa club akuite soja ndo woke agilita watho we musinga ingi agili monza wa wakeleti kaima no kwa wesi lingi maana ele unenga soja au siezi ngali yako nikenda ngali ukakosa kwacha we fresh we sawa ubikiwe numba ne uba angisa uba osana ya umetatu wewe kalaba kadole na kalaba Saudi B na kalaba bana uzuzie uba uambe ya drop we wakatatu na moye pa upeso kwacha mwezo kuna niazimo la
ni mwana one ndeze ya ngali wisa bwana ola bwina ke wiwa kwe ngali kodi na kuwe kodi mlukiti odi ampungo kote we mumile monongo wito cha ngali yo bala tunyuza na no bie nini bie watchman silingi mana ile ngali ya ile sei ona namba ya manager mukone yenezu isu ni zia ya kusave madali maitu na kusave mitoka yako lika mitauni na kulea kukosi banga ko barabarani kwa we. I wish you a fine and nice weekend. Either na mudana musio na weekend ya kuendeza. Thank you.